башталат. Эгерде бактылуу болом десеңиз, мамилеңизди оңдоңуз. Жакындарыңыздан баштаңыз. Эң жакын адамдарыңыздан баштаңыз. Ата-энеңизден, бир туугандарыңыздан, күйөөңүздөн, балдарыңыздан, жакын адамдарыңыздан баштаңыз. Жылуу сөз жылан ийинен чыгарат деп коет. Эки ооз сөз кадимкидей жан эргитет. Могул жерде отурасыздар. Жаштар отурат, улуулар отурат, кээ бирөөлөрдүн апаларыбыз бар. Ушул жерде отуруп бүгүн апа сизди жакшы көрөм десеңиз, эки ооз сөз да. Эмне болот? Şu жерде отуруп WhatsApp'тан апа сизди жакшы көрөм десеңиз эмне болот? Апалар ыйлайт, апалар айтып атат, ыйлайбыз дейт. Апалар ыйлайт. Сиз жазып коесуздар, сезбейсиз да, апа сизди жакшы көрөм десем, ол апалар көздөрүнөн пылт жаш чыгып ыйлайт. Ыйлап дейм болбойт, дароо телефон чалат. Анан кетейин кызым. Тынчылыкпы? Эмне болуп кетти? Барсыңбы? Эмне болуп атат? Эне да, энени мээримен карасаңыз, кадалбайт да. Дароо уйгу-туйгу, жүрөгү уйгу-туйгу болуп, 70-теги апа 20 жылга жашарып, 50 жашарга жашарат жүрөгү. Чалат кайра. Кызым, анан кетейин. Жакшысыңбы? Не болду анан кетейин деп? Эки ооз сөз. Кыла алабызбы? Мен билем арабызда кээ бир эркектерге болушу мүмкүн да, бирок эркектерди эле айтыш керек негизичи. Арабызда кыздар дагы апа сизди жакшы көрөм деп айта элек кыздар бар. 50ге чыкты, өмүрүндө апа сизди жакшы көрөм деп айта элек кыздар бар. Кантип айтам, агай, бизде андай түшүнүк жок. Мүмкүн эмес. Агай, мен колум менен көрсөтөм, ишим менен көрсөтөм. Бизде айтуу, андай сезимди билдирүү деген жок деп айтат да. Кыргыздар көп учурда сезимди ишибизге катып жашайбыз. Кыйнап жашайбыз. Букту ичинен чыгарбай, могул жерде сактап жүрүп, кыйнап жүрүп, орунун бар ичибизде. Чыгарыңыз. Сезимдерди билдирелик. Апа, сизди жакшы көрөм деп айтыңыз. Ата, сизди жакшы көрөм деп айтыңыз эле, атаңыз эмне болор экен? Аталарына кат келсе эмне дейт? Ата, сизди жакшы көрөм десе эмне дейт? Балким кызы сизге чала албашы мүмкүн да атаңыз. Апаңызга чалат. О, кызга чалчы, жакшы эле экен. Эмне болду экен мына кызга? Чалып койчу, абалып сурачы. Жүрөгү уйгутуй, дур дейт дагы. Чалчы, сурачы, эмне болду? Тынчылыкпы? О, кыз менен сүйлөшүп атарсыңбы? Качан сүйлөшкөнсүң акыркы жолу? Эки ооз сөздө кадимкидей жан эргитет. Кыла алабызбы ушундай? Бир тууган эжеңиз бар. Эже, сизди сагындым деңиз эле, эмне болор экен? Ептеп жол таап, жездеңиздин башын айландырып, эртеге үйүңүзгө нан токочун көтөрүп келет. Анан кетейин, бир тууганым, эмне болду сага? Эмне болуп атасың? Эмне болуп атасың? Тынчылыкпы деп. Кыла алабызбы? Бир туугандарыбызга, эжем, сиңдим, сени жакшы көрөм. Айта алабызбы? 5 күндүк дүйнө экен, маза кылып жашабайлыкпы? Жыргап жашабайлыкпы? Сезимдерибизди билдирип жашабайлыкпы? Мына апаларды күндө рахатка бөлөбөйлүкпү? Күн сайын 10 жашка жашартпайлыкпы? Апа, сизди жакшы көрөм. Алтын апам, чырагым апам, жаным апам. Деген сайын олар жашарат кадимкидей. Жүрөктөрү дыр деп жашарат, кадимкидей жашарат. Ошентип жашасак болобойбу? Же сөзсүз эле жемелеп, дебелеп жашашыңыз керекпи? Апа, сен мени мындай тарбиялағансың, сен мындай кылганыңдан мындай болбойт элем. Сиз мындай кылгандан мындай болбойт элем. Кемчилигин айтабыз. Ата, мен шаарга жөнөткөн эмесмин. Ата, элдин кызы мынтип жүргөн, биз мынтип жүргөнбүз. Ата деп кемчилигин айтабыз. Жакшы жагын айта албайбыз. Келиңиздер бири-бирибизди көтөрмөлөп жашайлык. Келиңиздер мамилени эң оолу, эң биринчи жакындарыбыздан баштайлык. Бир туугандардан баштайлык. Даярбызбы? Ушинтип жашай алабызбы? Бир туугандар болбогон тыйын тыпыр үчүн, болбогон жер үчүн, болбогон нерсе үчүн кээде бир туугандар менен душман болуп, урушуп, жаман жакшы болуп жашайбыз. Эртеге эки бөйрөгүңүз иштебей калса, элдин баары таштап кетет. Ошон бир билип коюң, жаныңызда жүргөн досторуңуз, жакындарыңыз баары таштап кетет да.
Borum, menin böyrөгümdü, bir böyrөгümdü sağa vereyim dep bir tuğanыңız kelет, ağаңыз келет, инеңиz келет. Жеңеңиz менен biraz gelişmей калган үчүн bir ağаңызды жаман көрүп жүрөсүз. Келиниңиz жакпай калган үчүн инеңизди жаман көрүп жүрөсүз. Эртеге эки бөйрөгүңүз чыккан болсо, күйөөңүз бөйрөгүн бербеши мүмкүн. Балаңыз бөйрөгүн бербеши мүмкүн. Bir туғаныңыз келип, алма бөйрөгүмдү дейт. Жаман көргөн, сиз душман сыяктуу көргөн bir туғаныңыз сизге күйөт, bir бөйрөгүн берет ушуларга. Баягы келиндин жүрөгүнө кирип барасыз. Doktorçu. Ha? Cep koyumdurçu. Balаңыз бар жоқ дегенде дары ойламай 70-ке шықсаңыз деле дарабай чалдарды ойлойт экенсиз да. Келиниңиз бар, балаңыз бар, небереңиз бар. Ошолорго деле жакшы көрүнүп жашашыбыз керек да. Сөзсүз эле чалган жакшы көрүнүп жашашыбыз керек да. Мына карасаңыз. Мен сиздерге ар бир адамдын жүрөгүнө туура эле кирип бара турган bir жолду үйрөтөйүн деп турам. Bir сырды үйрөтөйүн деп турам. Даярбызбы? Bir cuma men ayтканда жашайсыз. Bir cuma. Аксакалдын жүрөгүнө туура эле кирип барасыз. Баягы чакчаңдаган келиниңиз бар го? Жүрөгүнө туп-түз эле кирип барасыз. Чакчаңдабай калат. Баягы күн берип аткан, баягы желме козгошон кайненеңиз татынакай, суп-сулуу салтынакай көрүнүп калат. Жүрөгүнө туп-түз кирип барасыз. Даярбызбы? Bir cuma men ayтканда жашайсыз. Эгер өзгөрбөсө баягы аксакал мага телефон чалың апа. Өзгөрбөй атат, агай бой, бияга болбой атат го. Мен айткандай жашам бирок. Мен көп жерге барганда айтам. Bir да адам телефон чалып элек, мен кепилдик берем, өзгөрөт. Кадимкиде жүрөгүнөн орун табасыз. Keç болып көптірді мұны. Keç emez, keç emez. Yaşınız kança da? 75. Jaşı kes. Keçe жақында атын айтпай эле коеюн, белгилүү bir эжекенин турмушка узаттык. 67-деги эжекенин турмушка узаттык. 71-деги аксакалга турмушка чыкты. Келиңиz дейт, барсам турмушка чыгып атыптыр. Дуа бердик, Кудай Таалам ар дайым ушинтип жакшылыктын үстүндө чогулткан болсун, дасторкондун, тойлордун үстүндө чогулткан болсун. Кийинки жыл ушул жерде отуруп акыйкат жеп калалым деп дуаны берип келдик. Кеч эмес, ийгиликтин кеч эрте кечи жок апа, шашылбаң. Табылам. Даярбызбы? Жакшылап көңүл бурабыз. Bir жума мен айткандай жашайсыз. Bir жума. Оп-оңай, жеп жеңил, акча кетпейт. Күч кетпейт. Эч нерсе кетпейт. Бүгүн үйгө барганда Cin yok oldu böyle. giresiz. Cinde dese desin. Үйгө киргенде сиз кирип барасыз. Ассаламу алейкум, жакшылар. Башталды. Биринчи күн айтат, точно, жинди болуп калдымбы дейт. Тиге айтканда кийим керекпи дейт, акча керекпи дейт биринчи күн. Жумушка баратканда кайрадан жакшы барып келиңиз дейт. Эшиндүүнө келип жакшы барып келиңиз дейсиз. Биринчи күн. Бу 70-ке чыкканда, 80-ге чыкканда, кемпир кемне болгондо аксакал кетет да. Кайра келсе, ананы кетейин келдик деп тасаласың. Кыздар, жаштар, жакшы барып келиңиз, чыйын көрсөтөсүн да, эки бетинен өбүп коесуң. Жаш балаң болсо, балаңды көтөрүп чыгып, о, терезеге арасынан терезеден балаң кетерге жакшы барып келиңиз деп узатасың. Bir жума мен айткандай кылып жашаң, өзгөрбөсө мага келин кепилдик берем. Зөөкүр бар го, бомуш бар го, өзгөрөт. Алкаш бар го, өзгөрөт кадимкидей. Ушинтип жашасак болобойбу? Бизгилер кандай? Жумушка кетип атабы, башка кылып атабы, иши жок, кетти. Келгенде гана аллас көйнөк кана. Бананын кана экен, продукттан кана. Келгенде эмне кылып баштайт? Дебелеп баштайбыз, эркектер үйгө качпайт. Мен айткандай кылсаңызчы, үйгө барып алып, жумушта отуруп, компьютерде иштеп отасың. Сүрөтү бар го, жакшы барып келиңиз. Эки бетиңен өпкөн, эреже сүрөтүңдө го, компьютерден чыгып туратканда, ой, чур көрүн. Жумуштан чыксаң кеттик кафеге десе, кафеге бардың келбейт, кайка бардың келет. Үйгө качкан келет го. Керемет го. Siz жылмайсаңыз, алам сизге жылмаят.
Мен жылмай отырмын, жөн эле. Себепсиз, төрт тишиң берсең, аалам мага карап жылмай атат. Жөн отурганы жок, карасаңыз, баары жөн эле, жугуштууда жууп атат, баары жылмай атат. Сиз жылмайсаңыз, аалам сизге жылмаят. Сиз жылмайсаңыз, баягы ажаган келиниңиз барго, бүгүн барганда ананып кетейин, келин. Кызым, кел агай, ананып кетейин. Садаган кетейин. Илгери апаларды шүп сүйлөчү, билесиздерби? Ананып кетейин. Жанан айланып кетчи да, ананып кетейин. Айланып кетейин, садаган кетейин, садага болуп кетейин деп сүйлөчү да. Керемет сөздөр го. Сагынабыз го. Бүгүн не деп сүйлөйсүздөр? Өлүңдү көрөйүн. Капатас суу. Түзү суу. Түлү суу. Өлүңдү көрөйүн. Өлүп канаңды көрөйүн. Деген үчүн мамиле бузулду да. Неберелериңиз деле шу өлүгүн көргүңүз келет. Балаңыздын деле өлүгүн көргүңүз келет да. Келиңиздер бүгүн садагасы болуп кетейинчи. Бүгүн айланып кетейинчи. Бүгүн барып келиңизге чайды катты койгондо, катты койсо, тарс эткизип, айланып кетейин келин. Рахмат сага деп койсоңуз эмне болот? Уялып калат да, туурабы? Өлүңдү көрөйүн. Акырын койсоң болбойбу десеңиз, дагы каттыраак чабат да. Ананып кетейин, садага болоюн. Рахмат деп койсоңуз, уялып калат да. Зөөкүр болсо да уялып калат да. Келиңиздер, ушинтип жашабайлыкпы? Жылмайып жашабайлыкпы? Бири-бирибизге жылмайып тартуулап жашабайлыкпы? Сиз жылмаюңузга ким татыктуу? Апаңыз татыктуу, атаңыз татыктуу, чалыңыз татыктуу, күйөөңүз татыктуу, балдарыңыз татыктуу, келиниңиз татыктуу да. Азыр чоң энең келатат дегенде кээ бир неберелер килерге жетип калган, жүгүрүп барып анын аркасынан бекинип турат. Эмнеге? Ажаган келатат да, келгенде баягы каргай турган, беттен ала турган адам келатат да. Келин отурганга жайтып калат, ояка чуркап, бияка чуркап, путурап. Кебес экен. Келсе үйдө согуш башталат да, күйөөсү менен урушат, тиги менен урушат, согуш башталат. Отурарга жайтып калат. Кээ бир келиндер келатканда апалар отурарга жайтып калат. Келатат, туалет тазалап коюлчу, буяка келин келип урушуп жүрбөсүн. Жакшы эле экени, туалетин карап, идиш аягын карап коюлчу. Карап калам, балам келатат. Паланча, карап койчу, мына келатат. Капа болуп калбасын. Молор илгери башкара турган кээ бир апалар бүгүн келин келатканда отурарга жайтап, аяка чуркап, бияка чуркап калат кадимкидей. Жүрөктөрү зыр. Келинди көргөндө кадимкидей жеттиктеп, кел агай, ананып кетейин. Кел агай, келе кой деген апалар да бар. Эмнеге? Кээ бир келиндер көзү менен башкарат да, кайненеси мындай тиктегенде сүйлөбөйт. Мындай эле тиктегенде шу отурарга келинге жетип калат. Келин апасы мыяк тиктеп калат, көрмөмүшкө салып ананып кетейин деп. Келиңиздер, жылмайып жашайлык. Сиз жылмайсаңыз, аалам сизге жылмаят. Сиз жылмайсаңыз, неберелериңиз жылмаят. Сиздер бактылуу болсоңуздар, сиз жылмайсаңыздар, үйдө жылмай болот. Сиздерде бакыт орносо, үй бүлөдө бакыт орнойт. Келиңиздер, жылмайып жашайлык. Даярсызбы? Ömrüm versin. Жылмайып, күзгүнү тиктеп көргөнсүздөрбү? Бүгүн барып жылмайып, күзгүн тиктеп көрөңүзчү. Кимди көрөбүз жылмайып күзгүн тиктесек? Туура айтасыз. Дүйнөдөгү эң сулуу адамды көрөсүз го. Керемет го, өзүңүзгө өзүңүз ашык болосуз го. Каштарыңыздын турганын карасаңыз керилип, ой, кирпиктердин жүзүңүздөн нур чачылайт го. Жүзүңүздөн нур чачырайт го. Өзүңө өзүң ашык болосуң. О Кудай, мен жүзүмдү сулуу жараткандай, кулк менен өзүңдү сулуу кыл деп өзүңө өзүң суктанасың го. Адамдын эң сулуу учуру, эң келишкен учуру жылмайган учур экен. Кеңизде жылмайып жашайлык. Ачууңузду келтирип, күзгүн тиктеп көргөнсүзбү? Кимди көрөсүз? Желмоңуз? Кудурган итти көрөсүз го. Көздөрү кызарып, тамырлары чыгып, мындай тиктесеңиз өзүңөн өзүң куркасың го. Кээден мен тиктейм. Мындай ачуум келди деп, ошо мен ачуум келгенде астымда жүргөн адамдарга рахмат айтам, азамат. Сабыр кылган адамдарга рахмат дейм.
Açуусу келген адам ең көнек учуру. Итке окшош которган иттей көзү кызарып турган учуру. Келиңиздер, ачууну басалык. Элибизге, жакындарыбызга жылмайып жашалык. Жылмайган садага. Мен садага бердим азыр. Бардыгына бере алган жокмун да, бирок кайсы бир бөлүгүнө садага бердим азыр. Жакшылык тартууладым. 4 тишини көрсөттүм. Жылмайган эле жок, мен 4 тишин көрсөттүм жөн эле. 4 эле тишин. Эгер жылмай албасаңыз, жөн эле 4 тишиңизди өсүп, оозуңузду ачып коюңуз, Колдо келеби? Бүт. Кадимкидей баягы келиндин жүрөгүнө кирип барасыз го. Бүгүн жылмайып ананып кетейин. Садаган кетейин деп коюң, бүгүн барып жүрөгүнө кирип барасыз. Аксакалдын жүрөгүнөн орун табасыз. Либой аксакалды карбайсыз. Жолдо кетип атып 4 тишиңизди өсөп, либой аксакалды карбайсыз. Айтайын дегеним, сиз жылмайсаңыз, алам сизге жылмаят. Сиздер бактылуу болсоңуздар, үй бүлөдө бактылуулук орнойт. Сиз жылмайсаңыз, келиндер жылмаят. Сиз жылмайсаңыз, неберелериңиз жылмаят. Келиңиздер, мамилени оңдоп жашайлык, мамилени түздөп жашайлык. Даярбызбы? Мамиле мыкты болсо, демек үйдө бакыт орнойт. Тынчтык орнойт. Мен сиздерден да бир нерсени сурагым келип турат. Барлығыз бақытты іздеп жүрөбүз да. Турабы? Бақыт деген эмне деген? Бақыттуулук деген эмне деген? Тынчтык. Ден соолук. Жылмайуу. Дин менен жашоо. Тирүүлүк. Балдардын аман болуусу. Жан дүниянын тынчтыгы азаматсыз. Ата-эненин бардыгы сонун азаматсыз. Күнүңдү күнөөсүз өткөрү, азаматсыз сонун. Кудай Тааламчы ырайымдуу зат да, мээримдүү зат. Бакытка жетей турган сүйүнөсүң го, рахаттанасың го, кимге ыраазычылык айтасың? Кимге ыраазычылык айтасың? Азамат, апасына ыраазычылык айтасың, азаматсың. Балдар ушинтип тарбиялап коюптур, кыздар ушинтип тарбиялап коюптур. Азаматсың дейбиз да. Балдарды моторайган балдар жүрөт го. Табиятынан ушундай нерсеге, мээримге муктаж экен. Күндө апасы кучактап, ананып кетейин балам деп башынан сылап, жакшы көрөрүн айтып, сезимини балдарыңызга да кайшыңыздар керек экен. Апалар, олтурасыздар го, 50-ге чыккан балаңыз бар го. Бүгүн барып, ошо 50-ге чыккан балаңызды бери кел балам, ел жананып кетейин деп машинаны сыгып, кысып туруп, ананып кетейин балам, сени жакшы көрөм деп коюңуз эле. Сонун болот да. Мен 40-ка чыктым да кадимкидей ушул нерсеге муктажмын. Апамдын башынан мынтип сылаган нерсесин кадимкидей сагынам. Барбалы, ушу эркелеп, сиз айтканда башына жатып алып, аягын эркелеп, биягын эркелеп, башыбызды сылаткыбыз келет. Балдар, биз 40-ка чыккан киши ушуга муктаж экенбиз да. Жаш балдар ошол нерсеге муктаж. Мээримге муктаж, ырайымга муктаж. Келиңиздер ушуларга ырайым төгөлүк, мээрим төгөлүк. Ушулардын күн сайын өөп туралык, күн сайын кысып туралык. Чекесинен бала жүгүрүп келип жыгылса, апасы эмне кылат? Ананып кетейин балам деп жүгүрүп барып кучактаса, бала кадимкидей соорунат да. Табият ушундай экен. Эгерде эки тарап бири-бирин жакшы көрүп кучактаса, оорууну сыркоону басат экен. Кан басымды азайтат экен. Көп ооруга дар экен. Кучакташып койгон, баланы кучактап күн сайын башынан сылап койгон көп нерсеге дар экен. Чекесинен өөп койгон көп нерсеге дар экен. Кече мен ушул жерге семинарга даярданып атып, өөп койгондун пайдасын көрүп чачым тик турду. Көп нерсеге, көп ооруларга пайда экен. Териге көп тамырлар, көп нерселер байланышы бар экен да. Эрте менен багымдатка тура албай жатасыз да. Аялыңыз келип, акырын чекеңизден, бетиңизден өөп, жаным, туруң намазга десе, кандай болот? Кыргып турасың ба? Намазга кыргып турасың. Келип туруп путуңа теп, намазга тур десем эмне болот? Арчы уйкуну бузбай дейсиң да, туурабы? Кадимкидей пайдасы бар экен, көп ооруларга дар экен. Аялдар, сиздер дагы муктажсыздар. Эркектер, биз дагы муктажбыз. Оно балдар бар го, ана кыздар бар го, ушул нерсеге муктаж экен. Келиңиздер, ырайым төгөйлүк, мээрим төгөйлүк, чекесинен өөп туралык, жакшы көрөрүбүздү айтып туралык.
Балдарды дебелебейлик, басмырлабайлык. Балдарды көтөрмөлөйлүк. Акмак, мал, эшек деп отуруп балдарды акмак кылып койдук, эшек кылып койдук. Туура эмес иш кылды да. Балам, акмаксың, эшексиң, мону кылсаң болот, малсың дегенден көрө, балам, сен акылдуусуң го. Сага бул иш жарашпайт го. Сен атаңдын баласысың го. Сен паланчанын баласысың го. Сага жарашпайт балам. Сен эл бага турган баласың, журт бага турган баласың. Балам, мындай кылганың туура эмес го. Бир эле нерсени, бир эле миссияны аткарып атат да, бирөөсү акмак, экинчиси эмне кылып атат? Экинчиси көтөрмөлөп атат да баланы. Жаман нерседен тыйып атат, бирок эмне кылып тыйып атат? Көтөрмөлөп тыйып атат. Эй, сен акылдуусуң, таанышмансың. Сага бул жарашпайт, балам. Сен мартабаң бийик адам, эл бага турган, журт бага турган, бизди бага турган адамсың деп айткан сөздөрүңүз балага кадимки дем берет. Кичинекей бала, демек мен ата-энемди багышым керек экен, чоң энемди сыйлашым керек экен, демек элди багышым керек экен, журтту багышым керек экен деген сезимди кадимкидей сиңиребиз. Мал дей берсеңиз, паланчанын баласын кара, түгүнчөнүн баласын кара дей берсеңиз, балага ушундай сезим келет, ушундай түшүнүк келет. Тиги акылдуу, мен акмак, өспөйт экенмин, мал экенмин деген сезимге келет да, бала маалы болот. Ошондуктан бала тарбиясына көңүл бөлөлүк. Күн сайын телефон чукпай бала тарбиялаганга көңүл бөлөлүк. Китеп окуйлук, балага жакшы нерсени айтып берелик, тарых айтып берелик, өмүр баянын айтып берелик. Бала тарбияласак, балдарды мыкты тарбияласак, ошондо бактылуу болобуз. Эртеге көчөдө калсаңыз, балдарды айыптабаңыз, айып сизде. Кече ушинтип бирөө менен сүйлөшүп олтурсам, күңүрттө бала, мен өзү шакиртим болот. 35ке чыгып калган бала. Ушу кабагын бүркөп олтурат. Эч кабак ачылбайт да. Көпчүлүк учурда апасы каттуу, атасы каттуу адамдардын ушундай болуп калат да, балдарчы. Жылмай албайт, сүйлөй албайт. Өз оюн билдире албайт да. Баягы баланы сындырып койгондо, анан мен сурап атам да, "Көм, кабагыңды аччы, жылмайчы. Эмне сен атаң каттуу адамбы?" десем, "Жок, агай, атам менин өмүрүмдө ушу 35ке чыкканга мен акылым киргенден баштап бир жолу атам урган" деди. Башка урган эмес. Анда сен эмнеге мындай күңүртсүң, чөгүп турасың, эмне үчүн жылмай албайсың, кабагыңа кар жайт десем, "Агай" деди, "7 жашымда атам менен апам ажырашкан" деди. "Тааларымдын койуна чоңойгом" деди. "Туура айтасыз, мен өз оюмду айта албайм" деди. "Өз оюмду жеткире албайм" деди. "Сүйлөй албайм" деди. Балдарды биз ушинтип тарбиялап атабыз. Мына кайненелер отурасыздар. Кээде болбогон нерсе үчүн ажыраштырабыз. Болбогон нерсе үчүн ажыраштырабыз. Болбогон тыйын тыпыр үчүн, келгенде бүгүлүп койбогон үчүн кээде ажыраштырабыз. Неберең өзүңүздүн каныңыздан, жаныңыздан жаралган балдарды неберелериңизди эмне кылып атасыз? Балта чабып атасыз. Балдарыңыз коргулат. Эч качан өзүнүн атасына эч ким берим төге албайт. Өзүнүн апасына эч ким берим төге албайт. Эгерде ажырашкан болсо, балдар тирүү жетим чоңоёт. Күңүрт чоңоёт, өз оюн билдире албайт, ийгилик эчете албайт, кыйналат, кордук көрөт. Ким күнөөлүү? Кайнене күнөөлүү, балким мына келиндер күнөөлүү. Болбогон нерсени шылтак кылып кеткен балким келиндер күнөөлүү. Балким кайненелер күнөөлүү. Балким биз эркектер күнөөлүүбүз. Ар кимиз өзүбүз деп көрөлүк. Балага тарбия бергенде болор нерсе үчүн ажыраштыруу, болор нерсе үчүн жок кылуу деген нерсени элестетпешибиз керек. 99% жашаганга мүмкүн эмес, 1% жашаганга мүмкүнчүлүк болсо, ошол 1%ды колдонушубуз керек. 1%ды колдон чыгарбашыбыз керек. Дагы ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып көрүшүбүз керек. Балдарга мыкты тарбия беришибиз керек экен. Биринчи, үй-бүлөнүн биринчи түркү эмне? Ыйман. Экинчи, Алла менен болгон байланыш. Үчүнчү, мыкты мамиле. Төртүнчү, сыр сактоо. Бешинчи, тазалыкка көңүл бөлүү. Алтынчы, бала тарбиялоо. Жетинчи, мен сөзүмдү кыскартайын. Жетинчи, шүгүр кылып жашаңыз. Барына канаат кылып жашаңыз. Алхамдулилля деп жашаңыз. Барына шүгүр кылыңыз. Ушунчалыгына шүгүр кылыңыз. Жыргап жашайсыз.
Бай, ақчасы көп бай емес. Қаниет қылған бай, қанаат қылған бай, шүгір қылған бай, альхамдулилля деген бай. Көзіңізді жұмып тұрып, альхамдулилля десеңіз, қадимкідей рахат аласыз. Бақыт жүректегі тыныштық орнайды. Барына шүгір қылыңыз. Ол сұрақ болса дағы чалыңыз бар ма? Шүгір деңіз. Бар, альхамдулилля деңіз. Оша о сұрақ чалыңыз жоқ болса, мынау қыздар, мынау балдар өмір бойы атасын іздейтілі. Атасының мейірімін іздейтілі. Жаман болса дағы, алкаш болса дағы, бомыш болса дағы, атасы бар ма? Кімнің баласысың десе, паланчаның баласымын деп сыймықтанып айтады. Асманды тіктеп тұрып айтады. Ешкім өз атасындай мейірімдік албайды. Менде 45-ке шыққан студент бар да. Ағай деді, менде бір арман бар дейді да. Не арман десем? Ағай, мен детдомда чоңайдым дейді. Атамның кім екенін білмеймін, апамның кім екенін білмеймін. Бүгін келіп сен кімнің баласысың десе, паланчаның баласымын деп айта албаймын ағай дейді. Еркек үшін бұл чоң намыс та. Ағай дейді, Құдай бір мүмкіншілік беріп дейді. Атам bir түсін көріп мойнынан құшақтап, чекесінен өп, атамның кім екенін біліп қойсам, менің бұл дүниеде жашағанға арманым жоқ еді дейді. Мұнекі арман. Ошол жаман болса дағы күйеуіңіз жоқ болса, балдарыңыз ошол атаны іздеп өтетілі. Жаман бұл жақшы бар ма? Шүгір деп жашаңыз. Разы болып жашаңыз. Ушунчалығына шүгір деп жашаңыз. Бүгін бар ошол байқы болмыш, алкаш жаман көрген күйеуіңіз бар ма? Жаным, саған разымын. Ушунчасына разымын. Рахмат саға деңіз еле. Ойлан ата шол еркекші. Неге мұндай деп атат бұл депші? Қой, оңалайын, түзелейін дейді. Құдайға шүгір келтіріп жашайлық. Кейде болмаған нәрсені іздеп жашайбыз. Майда бұрат нәрсені іздеп жашайбыз. Bir хан болады екен. Хан бір күн қайғырып жашайды екен. Бір күн сүйініп жашайды екен. Жанындағы қызматшысы күнде сүйініп татнаға жашайды екен да. Анан сұрайды екен. Вазирден сұрайды екен. Вазир дейді екен, менде байлық бар, билік бар. Бірақ бір күн қайғырып жашайын, бір күн сүйініп жашайын. Бұл қызматшы болса күнде жүзінде жылмайып жырғап жашайды. Бұның сыры емнеде десе, хан айтады екен. Андай болса, келіңіз 99 формуласын ішке ашырамыз дейді екен да. 99 формуласы қандай десе, маған 99 дирхам берін дейді екен, 99 алтын беріңіз дейді екен. 99 дирхамды алады екен да, құтышаға жазады екен. Саға 100 дирхам белек қылдық, керегін ештетіп қойып жазады екен дағын. Кечінде бая қызматшының үйіне орады екен. Ешік қақылайды. Құтышаны қойып қойып кетті. Жоқ. Ешікті асса, ешік астынан не тұрады? Құтыша. Құтышаны асса, саға 100 дирхам алтын таштадық, керегін ештетіп қойып. Сүйінші көкечеді, кемпір. Удай берді. Ашы есептесе қанша? 99. Сен есептесе қанша? 99. Баласын есептесе қанша? 99. Қызын есептесе қанша? 99. Қайра өзі есептесе 99. Түшіп қалды шөт деп ешкінің астын іздейді екен. Үйді ішін іздейді екен, сыртты іздейді екен, таланы іздейді екен. Түні менен емне қылмай? 99 дирхамды есептемей, іздемейді. Ертесі күн байғы күнде жылмайып жүрген қызматшы шүмші чарчаңды келеді екен да. Хан айтады екен. Бай, күнде татнаға келетілең, емне болды саға десе? Ханым, вазир айтады екен, ханым, көрдіңіз бұл 99 формуласы қандай екен дейді екен. Біз пенделерді ұшындай екен бізді. Құдай тағала 99 жақшылық берсе, бір дирхамды іздеп шүтті ұқтабай қиналып, паланчаны көріп алып, тігіндей үйім болса екен, тігіндей машинам болса екен, тігінікіндей киім болса екен деп, берген барына разы болбай, наразы болып жүре береді екенбіз да. 99 дирхамды алып, мәзза қылып түні менен ұқтап келсе бола өле? Бола өле? Бола теле да, тура өле? Біз пенделерді шындай екенбіз, Құдай тағалам 99 жақшылықты берген. Шүгір қылбайбыз да. Пендебізді қолда бар алтындың марқына жетпейбіз да. Шүгір қылбайбыз. Шүгір қылып жашайлы. Екі бүйрегіңіз іштейбі? Екі бүйрегіңіз іштейбі? Шүгір деп жашаңыз. Екі қолыңыз іштейбі? Шүгір деп жашаңыз. Екі көзіңіз көрөбі? Шүгір деп жашаңыз. Туалетке кіргенге біреуге мұқтаж емессіз бе? Шүгір деп жашаңыз. Басқанға біреуге мұқтаж емессіз бе? Шүгір деп жашаңыз. Ақмақ болса дағы, biraz тентегірек болса дағы балаңыз бар ма, өзі басауы? Шүгір деп жашаңыз. Ушынчасына шүгір деңіз. Ақылы жоқ болса не қылат деңіз. Мен екі кәсіптешім бар да. Балдар инвалид түрілген. Ақылы жоқ.
Түнү менен бакыркы үйүнө барсаңчы 15 жылдан бери 16 жылдан бери барбаган жери калган жок. Көлгө барат, кеминге барат, ысык сууга барат, массажга барат. Ай не болуп атат десем, бул акырын дарыланат экен, кичине жылыш бар. Будай шыпа берсин. Тапканың ушул жака сүрөп, ар дайым гам менен өзүнчө тамак өзүнчө жүрөт да. Балаңыз ошондой болуп калган жокпу? Шүгүр деп жашаңыз. Алхамдулилла деңиз. Барына шүгүр деңиз. Шүгүр, барына шүгүр деңиз. Ыраазымын деңиз. Бирөөгө муктаж эмессизби? Шүгүр деп жашаңыз. Мен колумда бир кыз иштейт. Бир күн ушу дене шишип кетиптир. Акыркы окуя болсун ушул. Кызым эмне болду десем, мага бир аз ооруп калдым деп койду. Эртеси күнү карасам, дене шишип барат. Кызым жакшы элесиңби? Агай ушунча жолу айтып коеюн. Агай мен көп отура албайм, көп баса албайм. 8 классымда, 7 классымда 2 бөйрөгүм ооруп больницага баргам дейт. Лампочка коюп ысытышат эле дейт да. Уктап калат элем, алып коюшат эле дейт. Жагат дейт да, ысып, сонун болот, уктап калам, алып коет. Бир күн барып ушинтип уктасам, доктурлар эшикке чыгып кетиптир дейт да. Унутуп калышыптыр. Уктап калыптым дейт. Бөйрөк, 2 бөйрөгүм 90% күйүп калыптыр дейт. Доктурлар дарылады, ал кылды, бул кылды дейт. Болбоду дейт. Ачык айтты доктор дейт. Кызым, анан кетейин кызым, кечирип кой. Болгон аракетти көрдүк. Жашасаң 1 ай жашайсың, кетесиң дейт. Больницадан чыгарып койду дейт. Шишип кеттим дейт. Бөйрөк, 2 бөйрөк иштебесе, суу чыкпай калат экен дагы, бүт дене бутуңуздан баштап баары шишийт экен да. Bir tuğan ağam gelip beni tanımaya koydu deydi. Rusya'dan bir tuğan ağam gelip, жақсыңарбы, саламатсыңбы деп өтүп кетти. Bir tuğan ağam tanımaya kaldı deydi. 1 aydan keyin ölөсүн деген адам deydi, 2 жыл ушинтип шишип жүрдүм deydi. 2 жылдан keyin bir darını içsem bile резкий шишип кайтып бөйрөк сакая түштү deydi. Анан Кыргызстан Ислам университетине тапшырдым deydi, бизге тапшырды. Ислам университетине жарым жыл окугандан keyin бөйрөк дагы отказ берди deydi. Барсам 2 бөйрөк отказ берип атыптыр дейт. Больницага жаттым дейт. 10 күн дарылагандан кийин айтты дейт. Бул жакта дагы кечирим сурады. Доктор өзүнчө бөлмөгө алып келип, кызым кечирип кой, 10 күн жашайсың деди дейт. Акыркы мүмкүнчүлүк деди дейт. 100 000 сомдон укол аласың 4 жолу дейт. Больницадан чыгарып койдум, ушинтип 4 жолу укол алдым. Кудай таалам шифа берип дейт. 2 бөйрөк кайра 90% иштеп калды дейт. Бирок агай дейт, баса албайм дейт, көп баса албайм дейт. Көп отура албайм дейт. Мен 5-те чарчадым десе, каякта чарчайсың, эмне жумуш баштадың, олтур деп 6, 7, 8ге чейин отургузуп койдум эле 2-3 күн. Шишип кетти, ооруп калды. Анан кетейин, ооруган адамдай эмес да, позитивдүү ушунчалык жылмайып татынага жүрөт. Кызым, сен балким путуңа басып жүргөнүң, сен ушул позитивдүү ар дайым жылмайып жүргөнүң үчүн Кудай таалам сага ушундай өмүр берип атат. Анан кетейин кызым, ушундан кайтпа. Деп бирок өзүм коркуп калдым. Мен оорутуп койгон сыяктуу кадимкидей жүрөгүм. Анан больницага жөнөттүм. Барып келчи, текшеричи. Больницага барса, 2 бөйрөк отказ берип атыптыр. 2 бөйрөктү дарылайлы десе, кан аз экен. Бөйрөк ооруган адам дары иче албайт экен. Тишибиз орса кетен алышыптар токтотуп коебуз го. Бөйрөк ооруган адам кетен алыша албайт экен. Канды көйткөнгө дары ичкенге болбойт экен, уколаганга болот экен, бөйрөк көтөрө албайт экен. 3 күн, 4 күн дарылаштырдан чыгарып коюшту больницадан. Кан аз экен деп. Жүрөгүм зырылдап атат. Мен оорутуп койгон сыяктуу, мен себеп болдум деп, жүрөк бир тууган үкөмөчө тез Ош базарга барып тил сатып келчи. Тил сатып келип, тил берип ооруп, анан мындай келип мугалимдерге айтам, студенттерге айтам, үйүмдөгү бир туугандарыма айтам, апалар, агалар, биздин проблема эмес да. Ал кыздын жашоосунун астында биздин проблема эмес. 2 бөйрөгүңүз иштейби? Шүгүр дең да. Өзүңүз баса аласызбы? 2 сааттан бери, 3 сааттан бери монтуп олтурасыз да. Шүгүр дең да, монтуп отура албаган адамдар бар экен да. Дараткадага кире албаган адамдар бар экен да. Бирөөгө муктаж адамдар бар экен да. Шүгүр кылып жашаңыз да. Баарына шүгүр кылып жашаңыз, каният кылып жашаңыз да. Анан агай дейт, мен умрага жөнөп атсам, агай, умрага мени да алып албайсызбы? Ушу көзүм тирүүсүндө 1 кабаны көрүп алсам арманым жок эле дейт да.
Агай дейт, мен өлсөм, мен кайгырбайм деле дейт да. Бирок апам үчүн жашагым келет дейт. Апам мен 7-8 классман жүгүрүп аркаман ыйлап, сыктап, шу кызым деп жүрөт. Апам үчүн жашагым келет ата дейт. Агай дейт да. Анан ушинтип кече жакында умурага барып келди. Кече чалып, ден соолугуң кандай кызым десем, агай оорубай тургандай болуп, замзамды көп ичип, тияққа барганда бар шишиктерим кайтты, оорубай калдым. Сүйүнчүм көккө жетти. Айтайын дегеним, шүгүр кылып жашайлык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр деп жашаңыз. Ыраазы болуп жашаңыз. Алхамдулилля деп жашаңыз. Ыраазыбызбы жашообузга? Канакей бир чын жүрөктөн алхамдулилля деп коелучу. Жарым жартылай ыраазы, жарым жартылай наразыбы? Алхамдулилля. Мен сөзүмдүн акырында бүтүргүм келбей атат. Адам эки түргө бөлүнөт экен. Адам эки түргө бөлүнөт экен. Балары сыяктуу адамдар бар экен. Балары сыяктуу. Сулайман тоо турат го. Сулайман тоонун башы толтура тезекке толсо дагы балары каяка барып конот? Гүлгө барып конот экен да. Адамдар дагы ушундай адамдар бар экен. Толтура тезектер турса да каяка барып конот? Гүлгө конот да. Келини ушунчалык немис желмогуз жаман, бирок эмнесин көрөт? Жакшы жагын көрөт да, жаман жагын көрбөйт экен. Кайненеси ушунчалык мамилеси жок желмогуз, бирок келини каяка барып конот? Гүлгө барып конот экен да. Адамдар ушу балары сыяктуу адамдар экен. Позитивдүү, жакшылыкты гана эстеген, жакшылыкты көргөн, жакшылыкты издеген адамдар болот экен да. Экинчи түрдүү адамдар бар экен. Сулайман тоонун башы толтура гүл турса, каяка барып конот? Тезекке барып конот экен да. От кой десең каяка барат? Бокко качкан адамдар бар экен да. Чымын сыяктуу барып сасык жерде издеп жүрүп, сасык жакшы адам, бирок каяна барып эмнесин табат? Кемчилигин издейт. Кайненеси окмошсон адам, бирок кайненем жакшы адам го, бирок баары бир адамда кемчилиги бар. Gelinim жакшы адам го, бирок шүмшек biraz деп кемчилигиңиз деп. Бул жерде кимдер олтурат? Балалар олтурат. Эмне издегендер олтурат? Гүл издегендер олтурат, азаматсыздар. Адам баласы светине карап, түскө карап төрткө бөлүнөт экен. Төрткө бөлүнөт экен. Акыркы сөзүм. Токтотом, сөз берейин жудан кийин. Биринчиси, кызыл түстөгү адамдар болот экен. Кызыл түстөгү адамдар. Булар текебер, өзүнү кыйын сезген, сын пикирди укпаган, бирөөнүн акыл айтса укпаган, эл башкарган, элдин алдында жүргөн, лидер, уюштургуч, кыйын адамдар болот экен да. Булар кайсы түстөгү адамдар экен? Кызыл түстөгү адамдар болот экен. Экинчи түстөгү адамдар, сары цветтеги адамдар болот экен. Жадырап, жайнап, мамиле кылып, келиңиз, туруңуз, кайненеси келет, келиңиз деп турат экен. Мамилеси сонун, татынакай. Үйүнө кирсең бардак. Диваны тиякта, кийими тиякта, идиши биякта. Башың айланат, каяка келип калдым дейсиң да. Каяка отурушуңду билбейсиң да. Шалакыда. Оштуктар не деп коет? Шалпык деп коебу? Шалтурук деп коет, Шалтурукта, шалтурук. Мамилеси жакшы адам, бирок шалтурукта. Булар сарылар ушундай типтеги адамдар болот экен. Үчүнчү типтеги адамдар көк адамдар болот экен, көк. Муну кыргыздар көкпет деп коет. Өз айтканын бербеген. Меники гана болот деген. Мен отургандай отурасыз деп. Кайненеси келсе, этият кылыңыз. Каяка койбоңуз. Идишти бияка коюңуз, Апа, идиштерди чай ичип бүткөндөн кийин могул жерге коесуз. Мону могул жерге коесуз, башка жака коесуз, могул жерге коесуз. Көк да, немис да, шу өзүнүкү гана. Булдар дагы сын пикирди каалабайт экен. Акыл айтканды каалабайт экен, өзүн кыйын сезет экен. Уюштургучу жок, лидерлиги жок. Көкбет деп коет кыргыздарыбыз, көкбеттер болот экен. 3 типтеги адамдар. 4-нчү типтеги адамдар жашылдар болот экен. Жашылдар момун адам болот экен да, жок дей албаган. Апа, бияка отурасызбы десе, макул. Экинчи келин, апа, бияка отурасызбы? Абысындар кайненем бияка отургузабыз, экинчиси бияка отургузабыз дейт да. Үчүнчүсү тияка отургузабыз. Талаш да. Бир келини келип, апа, кел бияка отуруңуз. Макул, бияка отурат. Үчүнчүсү келип, апа, бияка отуруңуз, бияка отурат. Төртүнчүсү келип, апа, бияка отурат. Жашыл да.
Барын айтқанын қылады. Жоқ дей албайды. Ананып кетейін қызым, мақұл, яққа тұрады. Ананып кетейін, садағаң кетейін деп ар кімсін айтқанын қылып береді. Жоқ дегенді білмейді. Мақұл. Бейіш адамдар бар, арамызда бейіш адамдар бар, жоқ дей албаған адамдар бар. Бұлар şu жашыл типке кіреді екен. Өзіңіздер таптыңыздар бұл қайсы типке кіресіздер? Мен ойлам азыр, мен қызыл типтен екенмін, мен көктен екенмін, мен сарыдан екенмін, мен жашылдан екенмін деп отырасыздар да, тура ба? Қызылда. Неге айтып отам? Қызыл типтегі адам болсаңыз, демек өзіңізді оңдоңыз. Сын пікірді қаулалыңыз онша, келініңіз келіп сын пікір атқан болса, шаға-чоттарында ұрышып кетпей, мақынан анып кетейін деп, оның сын пікірін ұғыңыз. Ақыл айтқан болса, біреулер екінші бір тарапындағы ойы бар, аны сыйлаңыз. Текеверленбей, сәл кичік бейл болыңыз. Тепәді жүрербей, сәл пасырақа түшіңіз. Өзіңді өзің тәрбиела да, қызылсың ба, демек өзің тәрбиела. Сарысың ба? Үйіңді тәртіпте, бардық жай-жайына қой. Жақшысы барды, жақшы, бірақ шалтыру тұқты ташта. Пұқтап ал, оңал, дүздел. Көк болсаң, біреудің сын пікірін айтқанды, ұққанды үйрен. Менікі болады дейвербе, кейде қайненің айтқаны болады. Мен қиымын дейвербе, кейде келінін айтқаны болады. Шындай, заман шындайды, дүние шындай. Жашыл болсаң, жоқ дегенді үйрен. Келінің кесі де мақұл дейбе, біреусіне кедем, жоқ, мен аяққа барбай, мен мал жерге отырам деп қойғанды үйрен. Біреусіне жақшы көрін да. Барына мақұл деп, барына жаман көрінбей, жоқ дегенде біреусіне жақшы көрін үйрен да, соны айтқанын қыл. Бұл бір, неге айтып отам, бұл жерде көп саясат жатады. Келіндер, қарап көрді, қайнелерге онша айтып отады, мен қызылмын деп. Келініңіз бар берді? Келініңіз ба? Келін болса біліп қойды, қызыл бұлчы. Қызыл менен көктен қорқ. Опасный адамдар. Дәрт десең бәлә дейді. Айтсаң дүйіңе жетемсе сені жоқ қылады алшы. Сені жоқ қылам, үніңді көрейін, дүйіңе жетемсе дүйіңе жетіп қояды. Жоқ қылып береді да, опасный адамдар. Келініңіз көк пе, қызыл бы білесіз бе? Олар менен айтышпаң да. Оларды сен жақшы, анан кетейін, сен жақшы. Сенен көре ит жақшы деп жашай керек. Оларды алдап жашаш керек, мақтап жашаш керек. Күйеуіңіз қызыл бы? Мақтан, даңқтан. Кемчілігін айта көрбен, ақыл айта көрбен. Ақырын саясат қылың. Қызыл менен көк опасный. Бұлар жоғы өзінде да тарс. Ел олтыратылы, мен азға келінде қызыл болмас опасный. Қызыл емес пе? Көк пе? Көк менен қызыл болса опасный. Көктек опасный. Азыр тұрып, қорқаңызын шарпты. Bir cevapты беріп ұятқып қойбасын. Өзіңізді біліп олсаңыз өзіңізді деп айтып қой шықты мал. Бұлар опасный. Көк менен қызыл опасный. Елдің арасында бұларға сын айтпа. Елдің арасында бұларға сөйлеуі. Опасный ирақта жоғы өзінде да дара жауап береді. Сары менен жашыл болса, айта берсеңіз болады. Тұр, аны қыл, тігіні қыл, бола береді да. Тұрмышқа келе қыздар болған болса қарап көрді, қызылсың ба? Сарыны ізде да, жашылды ізде да. Үйде бір литр керек те, екі қошқардың башы бір қазанда қайнабайды дейді қой. Өкөңтен қызылсын, анан кейін екі қызыл өкөтен теке бер, өкөтен сүзіп кеспе келеді. Баракаллаху фикум, қыздар шығып қалғаны демек сөзді тоқтатыңыз деген белгі болды шейт. Сіздерге Алла разы болсын, бар болыңыздар, бақытлы болыңыздар. Сіздерге терең рахмет білдірем. Барыңыздарға үй бүлелік бақыт қалайым. Мен байқап атам, жүздерден білініп тұрады, көпшілігіңіздер мақсат қойдыңыздар, чоң мақсат қойдыңыздар. Бүгін барып едегі апалар олтырат азы барып алып, бүгін ақсақалды бір құшақтап тұрып, жақшы көрем анан кетейін, садаған кетейін деп қойын деп олтырышады. Көздері айтып отатта мағамда, көздері сығып ай сатып қойып отатта деп олтырышады. Мердегі атамды, апамды, инемді, бір туғанымды, жарымды, үкөмді деп олтырастар да. Бірақ көп адам ол ештен шыққаннан кейін ошол сені ешке ашыра албайды. Апа үшін толтырады да, бүгін барып айтам, бүгін барып тишимди көрсетіп кирбесем деп отырғандар ештен шыққаннан кейін чот окшошпай қалады да. Қиын болып қалады да. Азыр жеңіл көрініп отқан, тияққа шығын қиын болып қалады. Ошондуктан мақсатты қойдық па? Еріктүү болушубуз керек, күчтүү болушубуз керек, кадам ташташыбыз керек. Өзгөрөбүз дедик пе?
Bugün özgörelik. Жақшы көрем dedik be? Жақшы көріп bugün айталық. Geçirim sırayın dedik be? Bugün geçirim sıraylık. Bugün kişte ertenki kалтырбайлык дагы bir жолу барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Алла барыңыздардан ыраазы болсун. Razı olsun. Biz masallarda iki balıkçı Cegeli suyuyorçu Şunda gelecek bir çeşit bulmalıdır. Şunda gelin talabalıkçılarla birlikte sunu bunlardan bir ezelerlerin atalarlarında ben kararım sunuyorum. Söz alıp şuna gelecek kaçalardan bir şey kısası. Ha, жарайт. Ошондо мен эмне кылышым керек болду? Суроо бересиз. Суроо берем. Чоңундан баштайлычы, биринчи апалардан баштайлычы, Кур'an-ı Kerim'de окуган апалар болсо керек. Не деп суроо берсек экен? Ошол ападан көзүмө ысык көрүнүп атат да. Бүгүн барып аксакалга, балдарга, келиндерге баарына жакшы көрөм деп айтасызбы? Ооба. Ушул апага берчи. Ya. Sizin okuyucunuz mu? Ha, жақсы kıldın mı? Айтыңызчы. Akif siz özünüz sıra vermeyin. Siz sıra verin, kol kotarınız, kim cevap verir. Ha, makul anlaydı bunu öğret. Cerayt. Anlaydı bunu öğret. Oğurlutayım mı, cengilleteyim mi? Oğurunu vereyim mi, cengilden vereyim mi? Ya, kalağınızdan. Tak. İslam'da kança farz var? Ya, kol götürüp, mantı aytmayınca kol götürüp. Tak. Umra'da kança farz var? Umra'nın kança farzı var? Umra'nın kança farzı var? Umra'nın kança farzı var? Aytыңызчы. Umra'da bayağı acıdağdayla farzlar atkarlar. Kança farzı var? 10 birisi. Ya, adaşım kaldınız. Umra'nın kança farzı var? Ya, Umra'ga varganlar var mı? Kol götürgüleçi Umra'ga varganlar. Umra'ga varganlar kol götürgüleçi buna. 1, 2, kana yok mu? 2 adam mı? Ha, çında öyle. O açtıklardan bağırı Umra'da jüretiler, o geçiyor. Kanda dedi? Muhaçattan bir öden cevap çıkkanday oldu. Umra'nın kança farzı var? 7. 2. Kana durup kaç oldun? Kim? Ehram cennette var. Ulan dügüregen bir koça yapmanızlar için. Analım keteyin. Gel ağaç beri gelsin. Beri gelsin. Umra'nın 2 farzı var. Kanday? Ehram giyiu, anan giyen tavaf kılı. Ey azamat dese. Ana bir koldak durunuzlar için o kızdı. İlimli kızlardı. Ey azamatlar. İlimnin paydasını karasanız. Ey azamat. Men sizge daha bir patarki vergim geldi tatta. Eğer soğuk cevap verseniz daha bir patarki verem. Umra'nın kança vacibi var? Vacip da. He. Borbasa kerim. Umra'nın kança vacibi var? Yok mu? Mana onda ordunuzda mesle alınız. Umra'nın kança vacibi var? Bilgenler var mı? Umra'nın kança vacibi var? Var mı? Umra'nın kança vacibi var? Var mı? Yok. Andan keyin bizning Hanafi mazhabında kıyınlıktan bereyim birinci ha. Hanafi mazhabında kança vacip namaz var? Kança vacip namaz var? 1, 3, 1. Ayet namaz. Ayet namaz. Cenaze farz kifaya. Ayet namaz, vitir vacip. Kança? Ya kurban ayet. Kança o negizi kança o? Ya 3 o. Yok adaşıp kaldınız. Kança dediniz?
Yok, üçөө dese. Sanını aytıp koyulaç, sanını aytkan kele belek bileyinçi. Kança? Kança? Yok, barlı 5 dedi. Kimler aydı da 5 de? Ya. 5 vacibı var. 5 vacip namaz var. Bilip koyuşunuzlar gerek. Eğer de ayt ekö desek 6 olup kalış ihtimal bilip koyuşunuzlarga aytpayla koyun ha. Siz de tamamızlar endi. Biz bakıtка жетелей турган канча нерсени эсептедик? Жетини. Кол көтөрөбүз. Канеке, апалардын кимиси эсептеп берсе бир белек. Биринчи ыйман. Алла Тааладан сурануу. Мамиле айтпай туруңуз ичиге. Жылмайуу. Я, жылмайуу мамиленин ичине кирет, Yo, айтпай туруңуздар дейм. Айтпай турсаңыз апа. Сыр сактоо. Ölgenden keyin iman etmezsin. Ya, ne koşul apaga verdik mi? Apaga verdik. Kim Yaşlardan toluk ayta turgan adam var mı? Yaşlardan toluk men ayta turgan adam var mı? Kana. Kana gel tur çisten ortadan ha. Ha, oşolca ayta ver sen ha. Birinci. Bırak sen toluk aytışın gerek ha. Kançanı esepledik biz? Ya. Jetini esepleş gerek. O aytmayım, yaşlarga aytmayı yok. İman. Allah Taala bugün Mamilen ondo. El menen jurt menen mamilen ondo. Şükürçülük keltirүү. Balаны тарбиялоого көңүл бөлүү. Hey, айтпай тургула деймчилер дейт. Тазалыкка көңүл бөлүү. Жубайлар арасында сыргыз. Азаматсыз. Кана кол чаап коюңуздарчы. На, кызы. Allah Taala üçün en süykümdü adam kim? Allah Taala üçün en suyuktü sulu adam, ağa daima ibadet kılgan adam. To'g'ri, biroq men hadisdan olib kelgan emas da. Ya. Hadiye vaqtlaga yaxshi adam. Qo'l bilan yaxshi adam. Akırdağı birden. Allah'a жалбырған adam. Başka? Varlığına iman keltirgen adam. Sabırlı adam. Siz. Ha? Ya. Ulan men amalды сұраған жоқпын, адам сұрадым, адам. Ең сүйкімді адам кім? Адам. Артта. Микрофон бар ба? Микрофонды апарылашы артқа. Сыр сақтаған адам. Арттағыларға берерші. Намаз тура амал. Adam сұрадым. Ha? Барына шүгір қылған адам. Итаат қылған адам. Қандай? Момын. О, артқа қаршы. Артқа. Қандай? Артқа қайдачы, о, артқа. Жетімнің башын сылаған адам, Allah'a şerik koşmayan adam. Azamatsın var, kolçak bağılaşım. Adamlara en faydalı adam. Peygamberimizden sıradı. Adam Allah Teala için en süykümlü adam kim dedi de? Peygamberimiz ne dedi? Anfa'uhum linnas, en adamlara fayda geltirgen adam Allah Teala için en süykümlü adam dedi. Düngüregen kolçaklar. Ana geliniz şurkanız için o kız hani. Ha, sana niyet kılıngan eken sana vardı da kayradağın he? Maya kız eken da. İlimli durak kız eken da. Emi
Allah Taala üçün en süykümdü amal qaysı? Üzgüldüksüz amal. Özgürlüksüz amal da. Da, bir öz şol. Bir neçesi var. Birincisi, üzgülüktüsüz en жақсы amal, az bolsa da üzgülüktüz ulanıp turgan amal. Başka? Öz uağında okuyan namaz. Öz uaqılğandan qılgan namaz. Be kızga dağı birdi, Dağı? Qanday? Mına kızgayım. Айтпайсың, тартынбай. En жақсы amal. Ата-энеге жақсылық қылған адам. Адам емес, амал жөнінде сөз өттіңіз. Amal. Ең жақсы amal. Ya. Жоқ, адам емес, amal жөнінде сөз қылдыңыз. Адам емес, amal. Ең жақсы iş, amal. Амалдан Құран үйренген жана башка адамга Құран үйреткөн. Ба, bir öz şol. Жарайт. Kur'an en hayrukum man ta'allama'l Kur'an ve 'allama. En жақсыңар Kur'anды үйреніп, үйреткеніңер дейді. Адам жөнінде сөз қылды да. Ең жақсыңар дейді. Ең жақсы amal мейлі, апам сұранып қалды, Kur'an үйреткен адам деп беріп қоя берейінші майлы. Ең жақсы amal. Men hadiste kelgen bir nesini ukum geldi da. Allah üçün oruza kılmayan adam. Buğa hiç kim tapmadı oşaydı. Andan keyingisi özüme alıp gideti şöyüm. Peygamber aytadi, Peygamberden suraştı. En жақсы adam kim dediler Peygamberimiz aytdı. Anfa'uhum linnas. Adamlar için en paydalı adam dedi. Ya Resulallah, ayyul amal ahab ilallah. O Allah'ın elçisi en жақсы iş kaysını işlediler. Peygamberimiz aytdı. Musulmanın yüreğine suyuniş tartulu en жақсы amal dedi. Musulmanlarga suyuniş tartulu emne dedi? En жақсы adam deb aytdı. Qancha belek kaldı? 2 belek kalıptır. 2 belekti. Andan keyinki surov tavayın mesela sizlerge. Жеңілетейін бе, орылатайын бе? Жеңілетейіз, İmandın 7 şartın özü. Жардамсыз айтып берген адамға bir Kur'an. Ya. İmanın jet negizi? Allah'ın kitaplarına işenu. Barlığına işenu. Kıyamet gününe işenu. Tağdırga işenu. Ölüp kayra diriliğe işenu. Periştelere işenu. Ayttık. Ya. Antuk mina billahi ve peygamberlarga işendik. Ana bir kol çabuk koyunuzlar. Cebrail perişte peygamberimizga gelip sorulardı bergen bilesizler. Mal İslam, İslam degen emne degen, iman degen emne degen dep. İhsan degen emne degen. İhsan degen emne degen, ihsan. Men aytayım. İhsan bu özün yetişir, bilinçli, yakınlara tuğanlarına ihsan degen ama tuğanlarına Bilmesin Егер ихсан деген бұл сұрау береді Жебрейіл баяғы оқырғанда келіп пайғамбарымызға ал айтқан Алла көріп тұрғандай неме қыл дейді. Алланы барлық нәрсені сен Алла қарап тұрғандай неме қыл, бұл ихсан бұл. Azamatsız. Allah Teala görüp durganday sen Allah birinci an ta'budallaha keenneke tarah sen Allah Teala'nı görüp durganda ibadat kıl ce fa illem tarah fa innehu yarak eğer de Allah Teala'nı sen görmesen Allah Teala seni görüp turat degen. Kana gel düngüre gömül. Kalça oğlan. Allah razı olsun. Bar olunuzlar, baktlı olunuzlar. Men unutup kulak isterseniz molda mikrofon koluna tiyse hiç düşürgüsü gelmeydi. Süylөгүsüyle gelebilir, süylөгүsüyle gelebilir. Jön gelgen jokpuz, sizlerge boş gelgen jokpuz.
Biz men sizlerge dagı bir belek kaldı mı bu жерде? Eki belek alıp kelечи, сырттагы китептерден эки белек алып келечи, чурка тез. Ол кичинекей, мен чоңураак белек берейин, ол алар кичинекей экен. Kim akırkı jolu pazarga barıp bir jolu biri satып alganda 3000 so'mga balam akıldı olsun, danışman olsun, estuv olsun, imandı olsun dep 3000 so'mga kitap satып algan adam var, oşul adamga men bir kitap belek kılayın. 3000 so'mga bir barganda daryo satып algan adam var mı? Apaga olçavular, bir adam var. Uçuğuz kur emez. Siz mi? Ha, geliniz. Yo, oşo kitebin adına. Jo, geliniz. Eceke. Apa, bir yakta bir ile kızıl var azıcık. Mikrofonda oturgan bir ile kızıl. Rahmat sizge. Allah razı olsun. O uçuk emez. Bir uçurda bir varıp bala çekasına übülesine 3000 so'mluk kitap satıp bergen apa. Kol çavular. Marayınız. Gün sayın baldarına 1 saat kitap okup bergen adam var mı? Cuma kitabı. Gelingizçi, birinci jol apa götürdü. Gelingizçi. Kol çabuk koyuңuzдарчы. Az telefon çıkanlar köp. Balaga gün sayın kitap okup bergen adam az. Kol çabuk durunuzlar mı? Katı düngüret. Duk verin, demden verin. Allah razı olsun. Biz hazır men bilem mына apalar менен мында сүйлөшсөк азыр. Apalar eşke çıgattagın kayak barasыздар азыр eşke чыккандан дароо? Жок, Араманга кетиштин алдын ояк бияка барбайсыздарбы? Я дароо Араманга кетесиздерби? Жок. Мен билгенде apalar азыр акырын сүйлөшүп чыгышат дагы дүкөнгө киришет азырчы. Столойдан чыккандан кийинчи? Ya, men bilgenden андай эмес. Apalar чыгат дагы столой курсакты ойгозот, пешинде окушат, акырын чыгып туруп дүкөнгө киришет. Небелери киргизбейт үйгө. Шириндик алайын, кант алып алайын, 100 сом, 200 сомго шириндик кант алат апалар азыр. Көпчүлүгү ушундай. Kolum karaydı. Колун карайт, киргизбейт, аналар киргизбейт, баары жемелеп алып алайын дейт. Баарыбыз балдарга telefon alıp verdik. En arzan kaç so'mluk telefon? 10.000, 5.000 so'mluk telefon. Barыбыз baldarga cuma sayın 7-si birdik salıp berебиз. Kança so'm? En çok degende 200 so'm, 300 so'm. Cumasına 300 so'mluk kitap alıp algan adam yok. Balam imandı olsun dep yerden kitap satıp alıp bergen adam yok. Biz oşol maseleni kozgop atayın Kırgızstan İslam Üniversitesi'nden çıkan kitapları ala kelgenbiz. Bugün şirindik alıp barбай, kitap alıp barыңыздар. Bugün baldardın kursağı tok, көдөн açka, içki dünyası açka, baldardın içki dünyasına basım jasaylık. Kitap köy olsak, önügöt ekenbiz, öşöt ekenbiz, maksattın bari, ideyanın bari, kitap eken, Kuday Taala en birinci hayatta oku degen eken, okugan adam öşöt eken, önügöt eken, dagı bir jolu barыңыздарга ырасчылык билdirem.